Selamat pagi hari Minggu. Bala te agi berdiri di muaden kita akan isi ke muat terus. Udah tutup per dia pemanahnya udah lebih jamnya. Udah lebih hari pukul 9.30. Jadi kita juga berengkah haram kita sama diri ke muat tu. Lalu ngoto megang lalu ke temuai 2 kali datai. Dr. Nak ingat nama? Dr. Allen. Sorry ya, lupa nama sudah. Rambut sudah putih, itu sudah lupa nama. Dan engkau family Pastor Alex pagi itu. Kayaknya semua belah kita lalu ke peratai semua. Lalu kita megang lalu ke ya di atas sekali adalah Tuhan kita yang lalu ya. Jangan ngotot kita sama beri fokus mai hati kita yang ke Tuhan. Kita yang lalu ya. Haleluya. Kuya karawasandara basikine. Kita jenuh sejenak fokus ke Tuhan Raja kita, Raja dari atas segala raja. Oh haleluya Tuhan. Kuya karabasandara basikirabal. Oh kami nemu Tuhan nuananda ngelebu ketiap ikut nemiak nadatai. Nuananda ngelebu tiap ikut kami datai ngagai nuan pagi itu Tuhan. Alo jakuk nuan bersemaya ngagai tiap ikut kami. Kangau ke namaku. Gigak perintah aku. Aku dekat bugulai ngau kita. Haleluya Tuhan. Nyak mesmaya nuan agai tiap ikun miak nuan tinggal lu ke nuan. Agai tiap ikun miak nuan tingiga nuan. Pagi itu Roh Kudus, Roh Allah datai menuan bertempat tu. Datai menuan miak nuan pagi itu. Bekerja menuan di tengah kami Tuhan. Tanpa Tuhan engkau kami, tanpa Tuhan Dia dalam kami, sia-sialah pengawal kami pagi itu Tuhan. Haleluya. Kuya karabasandara basikirabal. Tuhan dalam semua utai, dalam pemerat utai dikerja kami sepanjang minggu, sepanjang hari. Indah malam tadi sampai ke pagi itu. Bisi utainya berat dia saya ke kami. Bisi utainya nasuh kami Allah Ta'ala nak boleh beri tumpuan ngagak perintah nuan, baik kuasa nuan. Dalam nama Jesus, dalam nama Jesus, buai nyari kami, buai nyari kami. Haleluya. Oh ya Rabasandara bakana rabalala, ku ya karabasandara balala Jesus. Roh Allah kami ngelalu kenuan datai di tengah kami. Oh Jesus, Tuhan mianuan datai menuan Roh Kudus. Kami sedia nyambut penatai nuan. Kami bersedia nerima nuan. Oh Jesus, Jesus. Dalam rundiang hati kami Tuhan, asa kami bertumpu ngagai nuan. Ukai kami tidur di Tuhan Jesus, Jesus. Dibisi kuasa-kuasa dekat melimpang karunia kami.
Dalam nama Tuhan kami muru, kami muainya, kami ingin dia di dalam nama Jesus. Bungkus kami engkau darah Tuhan, bungkus kami Tuhan. Haleluya. Kuya karabashandara balalalalalalalabasandi. Kuya karabashandara balalalalalalalala. Jesus. Jago nuan lagi Allah Ta'ala dia baik. Lebih main pasta temai jago nuan. Jago nuan Tuhan jadi kekuatan iman kami, jadi kekuatan dalam hidup kami. Kami nemu Tuhan, kami nak boleh berdiri ngena penemu diri kami ngodagian kami. Tang kami memerlukan nuan, kami memerlukan jago nuan, kena kami ngelaban semua pengapungan di dunia tu. Kena kami ngelaban semua utai Tuhan. Tika ngelimpang kerundiang kami, kang ngelimpang kate kami. Nyalai kami guna kecaku Nuan. Indah lebih maya kami muji nyembah Nuan lagi Allah Ta'ala. Biarlah lagu puji, lagu sembah ngelantang ke Nuan. Ngelantang kati Nuan, ngerindu ke Nuan. Alun Nuan te menomorniang kami dari atas. Nuan medah hati kami jam ke datuk Tuhan. Nembiak Nuan. Baik kami semak ngakai Tuhan. Haleluya ku ya karabashada. Kita masih siti lagu tu bedaulah aku nemu meti udah madah aku tadi. Kita seperti biasa kalau lagu tu sing haleluya. Lebih mai aku main lagu tu. Kita kepada kuasa Tuhan makanya. Sing haleluya. Sing
kita. Hey, glory, glory, Lord. Yes, yes, mulia, mulia kami nama Tuhan. Yes, Lord, yes, Lord. Amin, amin. Sampai kita bisa mendari kata hujung minggu tu tadi. Aku nak ada ngagai waterfront. Aku terpedak situ video sidap post media sosial. Nya sidap mari kata dari start sampai habis sampai bisa beda videonya. Situ utai tengah so aku kini madanya terperangsang madanya. Start aja sidak ya. Sidak yang putar naga nak kalah lemah, nak kalah slow. Dari pun sampai ujung sama. Tajak sidak belantak sama satu sama lain. Jadi aku ngerasakan, wah, nanti kita anak Tuhan, hari pun sampai ujung, kita sama-sama terus, kita satu gereja, dayung sampai ke penghujung, alangkah indah ya. Amin, amin. Pagi itu, aku dekat kita semua menerima sukacita dari surga, amin, amin. Let's go. Hey, let's go. Come on, church. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, Itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kasih-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Inilah kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. sukacita. Sukacita Hey. surga penuhiku. Semua terima. Terima sukacita surga, Amin. itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya Di tengah badai. di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kasih-Nya, Taklukan. taklukan Hey. badai Come on, yang guys. bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, Takkan hilang. takkan hilang kekuatanmu. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata Come on, guys. Come on, intro. penuhiku. Hey. One more time. Terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Kita saksikan Dapat kasih-Nya. saksikan kasih-Nya, taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuh
takkan patah semangatku, takkan hilang. takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Yes Lord. Sukacita surga nyata penuhi. Haleluya. Come on. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangat, Takkan hilang. takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Yeah. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Let's go music. Come on. Hey. Ayo semua dah. Menyataku di dalam Tuhan, Amin. jadi penggeri, bayarku dilebih. Amin. Mesai kaya labanya Tuhan, patut disembah Hey. belamanya. Kami rindu. Kami rindu mutiwan Tuhan, ngasai ke pengasih Tuhan belamanya. Here we go. Kami ngangkat kenamaan Tuhan, kami
Tuhan Raja di atas segala Raja Tuhan. Kami rindu dan kemuji nama Tuhan. Laban Tuhan yang patut disembah, Tuhan yang layak ditinggikan. Haleluya. Amin. Yes, Lord. Jesus, Jesus. Yes, Lord. Kau yalah, ya, Kau yalah, ya, Kau yalah, ya, disembah. Amin. Kau yalah, ya, Kau yalah, ya, Kau yalah, ya. One more time, church. Kau yang layak. Angkatkan suaramu. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak semua mahkota dunia aku letakkan, semua pujian manusia tak hiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Amin. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Mari kita katakan, Kau dekat. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karyamu. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Angkat suara. Kini ku angkat tangan. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak,
ditinggikan Tuhan. Kau yang layak ditinggikan Yesus. Kami beri mulia Engkau Tuhan. Segala pujian hormat hanya bagimu Tuhan. Oh Lord, we give you all the glory. Yes Lord, yes Lord. Oh yes Lord. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Come on, church. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. What is your name? What is your name? What is your name? Jesus. Yes, Lord, you deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus. You deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus. You deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus. You deserve the praise. What is your name? What is your name? Jesus. You deserve the praise. What is your name? Layan namamu, Yesus. Kau layak dipuji, layak namamu. Come on, church. Layak namamu, Angkatkan nyawa kita, sembah me Tuhan. Lamanya patut disembah. Layak namamu, layak namamu. Layak dipuji, layak namamu, Yesus. Kau layak dipuji, layak namamu, layak namamu,
patut menuhan Tuhan. Yes Lord Jesus. Oh Lord. Muliakan nama-Mu Jesus, yang patut dipuji. Muliakan nama-Mu, muliakan nama-Mu Jesus, yang patut dipuji. Muliakan nama-Mu. Come on church. Muliakan nama-Mu Jesus, yang patut dipuji. Muliakan nama-Mu, muliakan nama-Mu, muliakan nama-Mu Jesus, yang patut dipuji. Muliakan nama-Mu, muliakan nama-Mu Jesus, yang patut dipuji. Muliakan nama-Mu, muliakan nama-Mu Jesus, yang patut dipuji. Muliakan nama-Mu, muliakan nama-Mu yang patut dipuji. Muliakan nama-Mu Jesus, yang patut dipuji. Muliakan nama-Mu. Come on church, muliakan. Muliakan nama-Mu Jesus, yang patut dipuji. Muliakan nama-Mu, muliakan nama-Mu Jesus, yang patut dipuji. Angkat nyawa kita, muliakan nama Tuhan. Muliakan nama Tuhan Jesus, yang patut dipuji. Muliakan nama Tuhan. Angkat nyawa kita, muliakan nama Tuhan Jesus, yang patut dipuji. Muliakan nama Tuhan, muliakan nama Tuhan Jesus, yang patut dipuji. Muliakan nama Tuhan, muliakan nama Tuhan Jesus, patut dipuji. Muliakan nama patut dipuji. Muliakan nama Yes Lord, Yes Lord, Yes Lord, patut menuhan Tuhan, patut terima semuanya. Semuanya patut dimuliakan. Come on church. Patut menuhan Tuhan, patut terima semuanya. Laban semuanya. Semuanya semuanya berkhidmat patut dimuliakan.
patut Tuhan patut terima semuanya, semuanya hari Tuhan, semuanya hari Tuhan, patut dimuliakan, patut berdoa Tuhan, patut terima semuanya, Selamat semuanya. semuanya hari Tuhan, semuanya hari Tuhan, patut dimuliakan. Come on, just sing to the Lord. You are worthy of it all. Yes. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. You are worthy of it all. For from you are For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it You deserve the glory. patut berdoa Tuhan. Patut berdoa Tuhan, patut terima semuanya, Semuanya. semuanya Tuhan, semuanya Tuhan, patut dimuliakan, patut berdoa Tuhan, patut terima semuanya, semuanya Tuhan, semuanya Tuhan, patut dimuliakan. Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Nagamat Tuhan, patut menerima puji, patut menerima sembah, patut menerima semua mulia. Lamanya datai hari Tuhan. Tuhan layak dipuji, layak disembah, layak dikemesai kepada itu. We adore you, we worship you, we give glory to you. Terima kasih kemanas Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih kemuliaan di dayan kenuan lagi genap ikut kami pagi itu. Terima kasih kesempatan diberi Tuhan lagi kami nyembah Tuhan sebagai Raja Allah Ta'ala kami. Di hidup, di berkuasa, di merintah penghidup kami. Untuk kami Tuhan, datai semak lagi Tuhan. Datai nyembah Tuhan siku aja. Datai ngaku Tuhan Raja atas segala Raja. Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Puji, kuasa, mulia lagi Tuhan siku aja. Dalam nama Yesus kita semua dah bersatu. Amen. Haleluya. Oke. Haleluya. Jesus. Begitu kita dekat. Nyendia ke diri
Haleluya. Ngambil perjamuan kudus. Adi penyerah ngagi pastor. Haleluya. Aram kita buka ngagai Injil John. Atau ke buka ngagai Luke dulu, okey, buka ngagai Luke bab 3:22. Bab ayat ke-17. Bab ayat ke-17, udahnya Jesus ngambil mangkuk, meri terima kasih ngagai Allah Ta'ala, lalu berjakut ambil tu lalu bagi antara semua. Laban aku madah ke kita, aku nak agi ngirup air anggur tok datai ke perintah Allah Ta'ala. Udah datai. Udahnya yang ngambil roti, meri terima kasih ngagai Allah Ta'ala, lalu mecah ke rotinya serta nyuak ke yang ngagai sidak murid ya kok ya. Tok mah. Tok tubuh aku tidak beri ke kita gagak tu. Kena ngingat kaku. Bakanya megak ia meri mangkuk ngagai sidak lalu udah sidak tembuk makai kok ya. Mangkuk tu sempekat baru Allah Ta'ala ditanggam. Engau darah aku di depan suat ketegal kita. Dalam jamuan kudus kita ingat ke pemanah, kita ingat ke pengasih hapai, kita ingat ke pengorbanan Jesus Kristus. Ketegal tiap ikut kita. Bak regang Jesus ngejuak ke penghidup diri empunya di kepiriang ungkup tiap ikut kita. Lekas jakuk ti penudi disebut Tuhan Jesus. Udah temu. Tahu kau udah habis. Nama kebuah yang nyebut lekas jakuk udah temu. Tahu kau udah habis. Laban bak regang Jesus ngalah ke semua kuasa. Semua kuasa pemetang, semua kuasa sumpah, semua kuasa penyakit. Musuh ti penuh dia nal dia Allah ke Jesus. Ianya pemati. Ianya pemati. Lalu Tuhan Jesus nyebut dalam jamuan kudus kita ingat ke pengawak yang tik cukup sainya. Tik merik pemenang. Ngagai tiap ikut kita diarah. Lalu nyak kebuah yang nyebut jamuan kudus roti tok ngelamang ke tubuh ya. Lebuah kita ngambil tubuh ya tu, kita berkongsi ke penghidup ianya. Lalu berkenyak megak yang ngambil air anggur kena nanggam sembekat baru Allah Ta'ala. Sembekat tidak kena merik kita nyak penghidup di semaya Allah Ta'ala ngagai tiap ikut kita di Arab ke yang nakak mah pemesai pengasih Tuhan. Nyak alai dalam jamuan kudus lekat jakuk baik engau basa awak ke kita engau basa ti derek empu.
Lalu bersampai dengan Allah Ta'ala sebedau kita ngambil ya. Lalu lebuh kita ngambil ya. Mayuh kesaksian. Jadi nama kebuah. Lebuh sidak yang ngambil jamuan kudus tu pengarap sidak ya. Meningkat lagi. Ingat ke penembuk pengawak Tuhan Yesus. Ina hayati sakit oleh gerai. Amin. Nama kebuah. Laban. Nangamat kita ingat ke penembuk pengawak Tuhan. Lepas kata kita ngambil jamuan kudus ya. Kita berkongsi ke penghidup yang kuda di semaya kaya. Aram kita bersampai. Tuhan Yesus. Tuk tubuh nuan. Tik debagi. Nagai tiap ikut orang tik Arab ke nuan. Tiap ikut orang tik ngambil ya. Sidak ya berkongsi ke penghidup. Pengangkat Yesus Kristus. Berkongsi ke pemenang. Iaitu sudah disemaya ke Tuhan. Jesus terima kasih. Lalu berkenyak megak lepas kami ngambil air anggul Tuhan. Ting lambang ke. Ting nyadi ke. Nanggam sempekat baru Tuhan. Iaitu dah nuci bersih penghidup kami. Lalu ngasuh kami. Nyadi orang baru. Iaitu lama. Nada lagi. Lalu iaitu baru. Udah datang lagi penghidup kami. Berkat tiap ikut kami. Lalu berkat jamuan kudus Tuhan. Dalam nama Jesus. Tuhan kau pelepas kami dapat sampai. Amen. Let us take it together. Awak ram kita ngambil yang bergolai. Karyamu nyata dalam kau pegang hidupku dalam tanganmu. Salibmu tebus hidupku. Namamu berkuasa, sanggup bangkitkan. Yes, Lord. Harapanku dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalammu. One more time, kasihmu. Sanggup bangkitkan. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman tak pernah gagal rencanamu, terangi jalanku, kuasamu sempurna. Pengharapanku takkan hilang, sebab masa depan kami Tuhan Kau sedia. Tak pernah gagal, Yesus rencana.
di dalam-Mu kuasa-Mu sempurna, pengharapanku takkan hilang, sebab masa depanku Kau selalu Amen. harapanku Ya Jesus. di dalam-Mu. Amen. Hanya Kau Yesus Nang seminak nuan ajak Tuhan. Tiknya di kepingerian kami. percaya, Kami harap Tuhan. ku amandang. Kami likun di dalam Tuhan. Amen. One more time church, harapanku. Thank you Jesus. Harapanku di dalam-Mu. Amen. Harapan kami Pak Tuhan. Hanya Kau Yesus. Seminak nuan Jesus. Kepingerian kami. Tuhan, percaya, Kami harap Tuhan. amandang. Nuan mah pengelikun. Ngau pemayak kami. Amen. Ku percaya, Amen. ku percaya, ku amandang. Amen. Kami percaya Tuhan, kami harap. Oh Nuan harapan penghidup kami, bak Nuan kami ngelempai, bak Nuan kami manggai. Lalu dalam Nuan bak Nuan siku ajak Tuhan Jesus, mereka kami pengelikun, mereka kami pemayak, mereka kami pengelantang. Jesus, terima kasih. Laban Nuan mah tik nyadi kepemuan penghidup kami, sumber penghidup kami. Lalu semua utai kena guna kami yang bak Nuan siku ajak. Lalu Nuan tik nyadi ke Tuhan kami, tik nyadi ke Raja kami, tik nyadi ke Allah Ta'ala kami. Oh ya tik ngau kami hari kemarin sarito ngau belamaya. Jesus, terima kasih. Haleluya. Amen. Dalam kita ngasai ke pemaya pengasih Allah Ta'ala, dalam kita ngasai ke pemanahnya, kita dekat ngejuk ke pir yang pemerik kita yang gaya. Ya, kita dekat ngejuk ke pir yang pemerik kita yang gaya Tuhan. Yes. And this time we want to give our offering to Him. Hallelujah. Amen. Amen. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always see how great is our God. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And always see how great is our God. Besar Tuhan, besar. Come on church. Tuhan, pujian besar.
Terima kasih Tuhan Yesus. Nuan yang besar, ari atas semua muaya. Oh Nuan mah Raja, ari atas segala Raja. Nuan mah Tuhan, ari atas segala Tuhan. Nuan ada tandingannya. Nuan ada bandingannya Tuhan. Nuan mah pun ngau pengujung. Nuan mah semua muaya. Tuhan terima kasih kepir yang sudah denjok kata Tuhan. Aku bersampai Nuan berkat yang berlipat ganda. Kena ngelekai ngemesai ke perintah Nuan. Berkat tiap ikut semua balaraban begat Tuhan. Lalu awak ku tetik pada seterusnya tanya di ya lalu berkat dicurah ke Nuan lagi tiap ikut bala. Aku megak bersampai Tuhan Yesus kepala tu sakit. Ia tu sakit digerai oleh Nuan Tuhan. Oh yes, dia tu sakit digerai ke Nuan dia tu Tuhan. Kami klaim, kami nuntut pengerai tidak teri Nuannya. Jesus terima kasih. Lalu awak ke pemanah Nuan terus ngau kami. Yes, terima kasih Tuhan. Dalam nama Jesus. Amen. Amen. Lalu kita akan ngangau kanak kita itu ngagai Children Church. Ya, kita dekat bersampai ke sidak ya. Amen. Pastor Andy. Amen. Eleh. Okey. Aram kita sama ngejok ke jari kita dekat bersampai kepala anak kita sedak ngagai Children Church. Aram kita bersampai. Allah Taala pai kami surga Tuhan, kami beri puji, kami beri besar terima kasih Tuhan. Kepemadas Nuan, indah pagi itu Tuhan Yesus. Kami ngasai kehadirat Nuan, lebuh kami muji nyembah Nuan. Lalu Tuhan kami terus bersampai nyerah kepala anak tu Tuhan Yesus jari Nuan. Sidak dekat Tuhan belajar kejakut Nuan. Lalu lagi Tuhan Yesus, Tuhan sidak dekat diajar oleh kejakut Nuan. Sampai kami Tuhan, awak kena berkat ke setiap ikut sidak ya Tuhan Yesus. Awak ke Tuhan sidak terus bertumbuh besar dalam lekajakut Nuan. Lalu berkat kemegat Tuhan Yesus apa indah pengajar sidak yang megat Tuhan Yesus. Awak ke Tuhan Yesus, Nuan terus ngena setiap bala pengajar, bala cigu pengajar sidak ya. Lalu mendidik sidak Tuhan Yesus, membina, mengukuhkan Tuhan iman bala anak kami itu pengarap bala anak kami itu Tuhan Yesus nyadi besar tuai di dalam Nuan. Terima kasih apa? Terima kasih Tuhan dalam Yesus Kristus kami dapat sampai. Amin. Okey, ngau tu jerah ngagai pastor. Selamat pagi ngagai semua bala kita. Padang ngurus pihak selamat pagi. Amen. Aku 2 minggu dah nadai dituk lalu dahnya dalam ke ujung minggu dalam 2 minggu tu ya ke nadai lalu jenis tika penuh juang kenal dia tubuhnya nak tu pengerai. Okay, lalu bisa batuk memet pagi tu ya. Okay, haleluya. Lalu pagi tu kita bisa this very morning indeed we have a dear brother from all the way from the United States, from US, and yesterday the whole day we have this module called Global Focus. So that is our second module from last year and then last year of this year, is it? Oh, March this year. Yeah, March this year. Okay, and so this is the second module, and the third module will be in March next year. Okay, and March next year. So altogether the module that he taught us is about 6 module altogether, and so we really appreciate Dr. Ellen. Lalu utak tersebut aku ianya bapun hari kemari sehari kemari bisa bergolai dengan Dr. Ellen yang ngajar pelajar bercakap pasal global focus ya. Lalu nyak model kedua
Lalu bulan Mac tu ialah modul ketiga. Lalu amat diberkat kita. And without further ado, I think I want to invite Dr. Ellen to come forward. And I want to invite Pastor Phillips to translate for him, because I think I want to, my throat really need help. Selamat pagi. Wah. Tuhan memberkati. Ya. God Terima bless us. kasih. Terima kasih atas semua all of the music and worship time. Terima kasih semua tim puji dan sembah dengan semua musik pagi tu. It is always a blessing for me Jadi kendang amat jadi keberkat ngagi aku. when I hear churches like yours Lebuh kemeda gereja bakal gereja kita pagi tu. singing songs that I know in my language, Lagu-lagu kai lagu hari lagu hari jakok kumpu. and you are singing them in your language. Kalau nuan megap lagu nak jakok kita empu, aku sidap pu. I never get tired of hearing that. I want to thank you, Pastor, for the opportunity today. Aku terima kasih agak Pastor Graman memberi peluang pagi tu. When I met Pastor Graman, Lebuh aku bertemu dengan Pastor Graman, I discovered that he had a heart like mine, ya megawi semua hati bakal hati aku. at least in two ways. Nak nyalah bakal dua itu bengkah. Ya hati tu sepakat. He has a pastor's heart, Ya bisa hati sebagai seorang pastor. and he has a missions heart. Ya mereka bisa hati ngemuan hati misi atau kau bisa hati penginjilan. I was a senior pastor for many years in the U.S. Aku jadi pastor. Sorry. For a senior Senior pastor, pastor. Aku jadi senior pastor lama ba US dan. and now I have the privilege of serving in other countries as a missionary. Lalu ya mereka bisa beri peluang malah jadi missionary ba mayu menua. So my position is Vice President of Southeast Asia. Jadi posisi atau penduduk ayahnya tadi mangko jadi timbalan presiden untuk menua Asia atau Asia. And our ministry is named Global Focus. Lalu pelayanannya mbak global focus. So next week I will be doing training at a church in Indonesia. Minggu depan dia akan agak training mbak gereja di menua Indonesia. The following week in another church in Indonesia. Lalu minggu seterusnya mbak gereja bukai mbak menua Indonesia din. I will come back in January to the Philippines, Bulan 1 ya pulai baru ngagai menua Filipin. and then in March back here to Malaysia. Lalu bulan 3 datai baru ngagai menua kita Malaysia tu. My wife and I lived for 2 years in Penang, Dia 2 tahun mbak menua Penang, negeri Pulau Pinang. and we love Malaysia. Lalu ya rindu amai ke menua Malaysia aku ya. We love the people of Malaysia. Ya rindu ke orang Malaysia. You have beautiful people, Kita tu orang tak cukup yang mana. and I love your church. Lalu aku rindu ke gereja kita. Your church has a missions heart, Gereja tu mesti ngemuan hati, gereja tu ngemuan hati misi. and you have a lot of young people in your church. Lalu mai orang kebiak rumpas bagi gereja tu. The children and the young people are the future of your church. Orang kebiak ngau miat tadi ingat masa depan gereja. Children and young people are the future of Malaysia. Orang biak atau anak-anak tu tadi ingat masa depan menua Malaysia tu. If we want Malaysia to have a Christian future, Kita akan meda menua Malaysia tu bisa masa depan. we need to pour our lives into the children and young people. Kita mesti merik masa kita, penghidup kita ngagai orang muda tu, orang kebiak tu. So, thank you for the opportunity, Pastor. Terima kasih Pastor ke peluang tu. Usually when I preach at a church, I preach about missions. Kelap kali aku berkongsi atau ke preaching bagi gereja dan berjakuk ke pasal misi. So today I want to give you some new perspectives about missions. Jadi pagi tu aku dekat mereka kita perspektif baru pasal pengawal misi. Now, I have discovered there are some things that are the same about our countries. Sorry.
there are some things about our countries that are the same. Aku nemu utai tu bab menua-menua tu tadi bisi utai kesama antara siti-siti menua. We want our churches to grow. Kita dekat ke gereja tu mansang, We want our families to know Christ. kita dekat ke ruang bilik kita tu ngelala Tuhan Yesus. We want our children to get good education. Kita dekat ke anak kita yang bisi pelajar di mana. We want them to be successful. Kita megak dekat menjadi orang tu berjaya. We want our families to be healthy. Lalu ruang bilik kita ruang bilik tu sihat. But there are some things about church that are the same. Lalu pihak megak sama megak bab penghidup gereja. Yes, there are different things in our cultures, Nang amai bisi utai fokus kita nak sama. but there are some things that are the same in our churches. Tang bisi megak utai tu sama bab gereja tu. One of the things that is the same is the way people think about missions. Jadi utai tu sama bab gereja tu cara orang tu tadi berunding ke pasal pengawal misi itu. When I talk about missions to Christians here, Lebu aku berjakuk pasal misi pengawal orang Kristian itu. and when I talk about missions to Christians in the United States, Lalu pihak mereka lebu aku berjakuk dengan orang Kristian tentang pengawal misi benua United States. many people say the same thing. Lalu semua utanya kemayu utanya sama sebakar megang. Missions? Misi That's not for me. nya ukai hari aku, ukai hari ya. That's for the missionary. Nya urti mungkin yang kau Ramadan. Oh misi nya ukai ungkap aku nya untuk orang kenyadi missionary ko ya. Or maybe it's for the pastor, Yang kau pengawal misi nya ungkap pengawal pasta aja. but it's not for me. Tanya ukai pengawal aku. But that is not correct. Lalu utai kebakanya ndak betul. Next slide. Missions is something for every Christian. Pengawal misinya tadi ungkap semua orang Kristian. That is because our God is a missionary God, Laban Allah Taala kita nya tadi Allah Taala ngerja pengawal misi. and our Bible is a missionary book. Lalu bab kudusnya tadi nya bab misi. Now, next slide. I like to say it this way. Aku kan nyebut dia utai tu munyitok berkata. The Bible is a God book, not a me book. Alkitab bab kudusnya bab Allah Taala, ukai bab akumpu. I will say it again. Aku nyebutnya baru. The Bible is a God book, not a me book. Bab kudus tu nya bab Allah Taala, bab tu ukai bab aku. Now, let me illustrate that. Awak kau kemadah dengan kita. When you were in school, did you receive a yearbook? Lepas kita buat sekolah, ketika kita bisa nerima bab terbaru, Received a yearbook? bab tahunan. What is, Magazin, tahu kan magazin, majalah sekolah. what is the first thing you did when you received the yearbook? Nama untuk keterubah ya daripada gagak kita lepas kita nerima majalah sekolahnya. Some of you are smiling. Sekedar kita yang tadi tucum, You already know the answer. nuan nemu sawat ya. You received your book. Lepas nuan nerima atau kan majalah sekolahnya tadi, Where am I? dini nuan aku. Where is my picture? Ni gambar aku dalam majalah tu. That is the same way that many people read the Bible. Nya cara tu sama megak orang maca bab kudus. What does God say about me? Nama untuk kepada Tuhan pasal aku. Where am I? Dini nuan aku bab tu. Where is my picture? Dini gambar aku, ni gambar aku dalam bab tu. Where is my name? Ni bisa kena nama aku dalam bab tu. Now, the Bible says a lot about us. Bab kudus tu berjakong mayuh tentang kita empu. The Bible gives us a lot of instructions on how to live our lives. Bab kudus madah kita mayuh arahan berkeni kita itu tadi ulai hidup. Next slide. But the Bible is primarily not about us. Tang tuju utama bab kudus tu ukai tentang kita empu. The Bible is a book about God and His purposes. Bab kudusnya tentang bab kudusnya tentang Allah Taala lalu tentang tuju yang pu. Everyone wants to have purpose in life.
tiap ikut kita dekat ke bisa tuju dalam penghidup tu. We all want a meaningful life. Kita dekat hidup ke penghidup ti menyana. To have a meaningful life, I suggest this. Kena kita ngemuan penghidup ti mana, penghidup ti menyana, aku ngasuh kita ngerjau tu. Discover God and His purposes. Terokai itu ketemu namanya cara Tuhan lalu tuju ya. And then find out where your life fits in under His purposes. Lalu giga berkeni ke penghidup nuannya tadi setuju ngau tuju Allah Ta'ala. But we do the opposite. Tak kita mesti merati ke. We put ourselves first, Tak kita selalunya ngengkah ke dirimpu kita dulu. and then the Bible. Lalu udahnya baru bab kudus. But the Bible is primarily about God and His purposes. Jadi bab kudusnya tadi tentang tujuan utama Tuhan. And if we want our lives to have purpose, Lepas kita tadi hidup nitiah ketuju Allah Ta'ala. we should help fulfill the purpose of God. Lalu nyak baru kita uliah memenuhi tujuan Allah Ta'ala dalam penghidup kita. So I want to give you a different definition for missions. Jadi aku dekat mereka kitanya tadi definisi berbeza tentang pengawal misi itu. Next slide. Missions is outreach. Misinya tadi ngelawak. When you hear the word missions, what do you think of? Lebuh kitanya tadi ninga jakom misi nama utai datai barundiang kita. Usually you think of something that is done far away. Yang kita merundiang utainya tentang pengawal nemuai ngagen dua ti jauh. We think of missions as being done away from our home. Tahu kau utainya dikerja jauh dari rumah kita. Maybe in another country, Tahu kau bak menua bukai. or maybe on another island. Tahu kau bak pulau tu bukai. But missions is both local and global. Tang pengawal misinya tadi bak nua tempu lalu megak bak nua bukai. Remember what Jesus said in Acts chapter 1 verse 8. Bak Yesus berjakuk bak kerja Rasul 1 ayat 8. You will be my witnesses. Nua dekat jadi saksi aku. Where did he say we would be witnesses? Dini ni gaya badah kata berjakuk pasal nua dekat jadi kesaksi aku. This is what he told his disciples. Lalu nya utak kita pada yang ngagai murid ya. They were in Jerusalem. Bak menua Jerusalem. He said, you will be my witnesses in Jerusalem Nua dekat jadi saksi aku bak menua Jerusalem. and Judea Lalu menua Judea. and Samaria Lalu menua Samaria. and the ends of the earth. Lalu bab datai ke bab penghujung dunia. But when we think about missions, Tak lebuh kita berjakuk ke pasal pengawal misi. we usually think about the ends of the earth. Tak kita berjakuk rundiang kita nya tadi nya bab datai ngagai penghujung dunia. Look at it this way. Kita muda ya berniat yang berkata. When you and I leave this building, Lebuh semua kita itu tadi ninggal ke bangunan tu keluar. when we take one step outside of this building, Lebuh kita nyingkang satu singkang keluar dari bangunan gereja tu. we are already on the mission field. Kita nyatinya tadi kita sudah bempu ke namanya lapangannya tadi atau ke nurnya tadi. So missions is outreach. Artinya tadi misi artinya tadi kita menjangkau ngelawak orang. It is reaching people regardless of where they are. Ketika kita ngelawak orang nak ngira siapa sidaknya. That means that every Christian can be involved. Artinya tadi semua orang Kristiannya tadi sepatutnya terlibat sama. There are people living close to you who need Christ. Bisa orang tinggalingi nuan semak nuannya tadi berguna ke Kristus. And God wants to use you to reach them. Tuhan akan guna nuan ngelawak sidak te semak kita itu tadi. In the average church, listen to this statistic. Kita meda statistik tu. We use two phrases in our ministry. Kita menggunakan dua perasa dalam pelayanan atau ke dalam ministry, dua ungkapan jaku. Inside the walls and outside the walls. Di dalam atau ke dalam gereja tu, atau di luar bangunan gerejanya. Inside the walls is about the activities that you do
Dalam bangunan tu tembok tu, nama utak kita gagak kita di tu. that are focused on people who are already Christians. Artinya kita fokus ngagai orang tu udah jadi orang Kristian. In the average church, between 9 and 13% of the people are involved inside the walls. 9 atau ke 13 persen aja orang keterlibat melabak gereja atau ke bak gereja. I don't mean attending worship services. Aku kai berjakuk ke pasal kita yang tadi ngau sembiang atau ke muji menyembah. I'm talking about participating in ministry activities, Aku berjakuk ke pasal terlibat dalam pelayanan bak gereja. doing the work of the church, Ngerja pengawal gereja. between 9 and 13%. Ngagai 9, ngagai 13% aja keterlibat. Now, what about outside the walls? Nama uji kita meda luar gereja tu. Those are activities and programs that are focused on reaching people who do not know Christ. Erti kena pengawal kita ni tadi, nya fokusnya ngagai orang tindak ngelala atau kampai nemu Tuhan. In the average church, between 3 and 5% of the people are involved outside the walls. Semina 3 ngagai 5% saja orang terlibat ngerja pengawal Allah Ta'ala atau ngelawa orang ke di luar dari gereja, orang kampai nemu Tuhan. So we want to reverse those numbers. Lalu kita dekat tadi musim ke nama tadi statistik tu tadi. In the average church, not many people are involved. Secara purata nanti mai orang terlibat. Most of the work is done by a few people. Semina bapa ikut aja keterlibat ngerja semua pengawal pelayanannya. One of our goals in our missions mobilization process, Jadi one of our goals in the missions mobilization process jadi sitik tujuannya menggerakkan orang tu tadi ngerja, proses menggerakkan orang tu tadi ngerja pengawal tu. is to reverse those numbers Artinya tadi ngubah nomor tu tadi and see more people involved. artinya mai lagi orang terlibat dalam ngerja semua pengawalnya. Next slide. We can say that God wants this to happen Kita muda misi adalah hasil dari mengikuti Yesus. because of what Jesus said. Nama utak kepada ke Yesus nya menyitu. This slide says that missions is a result of following Jesus. Artinya tadi misi nya hasil hari kita tenitiah ke Tuhan Yesus. Think about what Jesus said. Kita berundian ke nama utai kepada ke Tuhan Yesus. Next slide. Matthew 4:19. Matius 4:19 nya madah. Follow me Titiah ke aku. and I will make you fishers of men. Aku dekat ngasuh nuan orang te nguliah ke manusia. This is a promise from Jesus. Jadi tu nya semaya disebut Tuhan Yesus hari Yesus pun. If you follow me, Tenuan nitiah ke aku. I will make you fishers of men. Aku dekat ngasuh nuan orang te nintik atau ke nguliah ke manusia. He was talking to people who were fishermen. Ia berjakuk ngagai orang te jadi nelayan, orang te berikan. Peter, James, John, they were fishermen. Peter, James, ngau John, sida tu orang te berikan. But I want you to fish for people. Tang aku dekat ngasuh kita tu hari te nguliah ikan, nguliah ke manusia. I want you to reach people. Aku dekat ke kita ngelawak manusia. So if you do this, I will do that. Tenuan ngerjau tanya diberikan, aku dekat ngerjau nuan. Nuluan nuan di lebih nuan ni tanya di orang berikan tenguliah ke manusia. That's a promise. Nyak semaya Allah Ta'ala. But a promise has a condition. Tang semaya tu bisa syarat ya. We have to meet the condition. Kita mesti ngagak syarat tu. Mesti memenuhi syarat tu. If you do this, I will do that. Tenuan ngerjau tai tu, aku dekat ngerjau tai situ tu. If you follow me, Tenuan nitiah ke aku, I will make you fishers of men. aku dekat ngasuh nuan orang tenguliah ke manusia. Jesus always keeps his word. Jesus selalu ngamat ke jakuk ya. So let me explain how I understand this verse. Awak aku nerang ke kita, bahkan ni aku merti ke leka jakuk ba Matius 4 tu. How do we apply this verse to our lives? Bahkan ni ke kita boleh ngerjau tu dalam penghidup kita.
If we are not fishing, Kita nya ukai orang ti berikan, we are not following. kita ukai orang ti nitiah. He said, "Follow me, Ya madah titiah kaku, I will make you to become a fisher of men." aku dekat ngasuanuan, denya aku dekat ngasuanuan orang ti nguliah ke manusia. So if we're not fishing for men, Kita nak nguliah ke manusia, there's something wrong with the way we're trying to follow Jesus. erti kenyataan kita nak nguliah ke manusia, ertinya bisi cara bisi utai ti salah lebo kita nitiah ke Tuhan Yesus. Many pastors will say this to me. Mayo pastor berjakuk madah menyetuk ngagaku. Our church is not focused on missions. Gereja kami nak fokus ngagai misi. Our church is focused on discipleship. Gereja kami fokus ngagai ngelatih orang, discipleship, pemuridan. And the way they say it, Cara sidak nyebut utai tu, they make it sound very good. dia pedak didengar bakal ke mana amat. They make it sound like they're really spiritual. Bakal ke rohani nar pernah utai ke disebut sidak ya. Our church is focused on discipleship. Gereja kami fokus ngagai pemuridan atau ke ngelatih orang. I love discipleship. Aku rindu pengawal ngagak pemuridan atau ke ngelatih orang. We are supposed to focus on discipleship. Kita megak mesti fokus ngagai pengawal ngelatih bala kita. But there's a problem. Tang bisik masalah. Next slide. Discipleship that does not produce outreach is defective discipleship. Pemuritan yang tidak, aku nyebut terus lah. Pemuritan yang tidak mengakibatkan misi adalah pemuritan yang salah. Artinya pengawal kita itu ngelatih orangnya tadi yang nak terlibat dalam misi, artinya pengawal discipleshipnya salah. If we're not reaching other people, we're not following Jesus. Kita nak ngelawak orang, kita nak nitiah ke Tuhan Yesus. Or we might say it differently. Tahukah kita nyebut utanya cara berbeza? If we're not reaching people, Kita nak ngelawak orang, we're not correctly following Jesus. berarti kita nak cara kita nitiah ke Tuhan Yesus tadi nak betul. I'm just telling you what Jesus said. Faham kota itu disebut Tuhan Yesus tu. This is not me. Tu ukai aku, Jesus said, "Follow me, Yesus madah titiah ke aku. and I will make you to become fishers of men." Denya baru aku ngasuh nuan nguliah ke manusia. Now, what kind of people was Jesus saying this to? Manusia bakani ke daripada ke Yesus lebih berjakau utai ke makato. Next slide. He was talking about all kinds of people. Ia berjakau ngagai semua jenis manusia. He was talking to fishermen. Ia berjakau ngagai nelayan orang berikan. They were not rich people. Sidak tu ukai orang terkaya. They were not church leaders. Sidak tu ukai ketua-ketua gereja. They were not even educated well. Sidak tu muka ukai orang kebisik pelajar. Jesus uses all kinds of people to reach others. Jadinya Jesus guna semua jenis manusia dikena yang ngelawak semua orang. We see this in the Bible. Kita medak utai tu bak dalam bab kudus. What about Matthew? Bakani ke bakani ke Matthew mega. He wrote the first book in our New Testament. Matthew tu siku orang tinulis bab Injil bab perjanjian baru. He was not a leader. Ya ukai siku ketuai, He was not rich. ya ukai orang ti kaya, He was a tax collector. ya siku orang ti pemungut cukai. They did not like tax collectors back then Orang semua banyak ngai nak rindu ke orang tengumpul cukai itu. because most of them were not honest people. Laban kemayu orang kumpul cukai itu orang ke nak jujur. Think about John chapter 4. Kita mendak John bagi 4. Jesus was at a well and a woman came there. Jesus duduk buat tebian pergi lalu siku induk datang ngagaya. Remember that story? Kita ingat ke ceritanya. We sometimes call her the woman at the well. Kita ngumainya tadi induk terduduk buat pergi. Jesus said, "Call your husband." Jesus madah ngagaya. Kangau ke laki nuan. She said, "I don't have a husband." Ya madah aku nak ada laki. He said, "You're right. Main nak main nuan ada laki. You've already had 6 husbands." Nuan dia tu udah bisik
nam ikut laki. And the one you're living with now is not your husband. Orang ke laki tengau dalam begulai nya menga ukai laki nuan. She went home and told her neighbors, Ya induk tu tadi pulai lalu madah dengan jirannya. I met a man who told me everything I've ever done. Aku bertemu ngau sikut lelaki ti madah ke semua utai ku dah dikerja aku. And many people from her community came to believe in Jesus. Lalu mayu orang hari komuniti induk tu tadi datai lalu ngelalau Tuhan Yesus. What about the blind man that Jesus healed? Begini ke cerita sikut orang buta ke degerai ke Tuhan Yesus. He used him to give testimony to what God did in his life. Yesus guna orang buta tu tadi jadi kesaksi ngagi orang bukai. What about the paralyzed man? Begini ke orang terlumpuh, sikut orang terlumpuh. His friends took him to where Jesus was, Kawan-kawan tu kakaban pangan yang ngemai, orang terlumpuh tu datai ngagi Yesus. and you remember they could not get inside. Lalu ia nak ulih. Lawan tahu mayu orang ia nak ulih datai terus ngagi Tuhan Yesus. So they went to the top of the roof Lalu sidak mai ngagi atap perabuang. and they opened up the roof Lalu muka perabuang atapnya. and they let his bed down right in front of Jesus. Lalu ngulur ke orang terlumpuh tu tarik terus depan abak mual Tuhan Yesus empu. Jesus healed him. Yesus ngerai ke orang terlumpuh. He got up and walked, Lalu dia tu ia boleh berjalan. and Jesus forgave him of his sins. Lalu Yesus megak ngampun ke semua dosa. We don't know the names of his friends, Kita nak nemu siapa nama kaban tu tadi. but his friends brought him to Jesus. Tang kabannya tadi pangannya tadi mai ia ngagai Yesus. God uses all kinds of people to reach other people. Tuhan guna semua jenis orang manusia kena sidak tu tadi ngelawak orang. Next slide. What about today? Lalu begini ke dia tu. It's the same way today. Dia tu megak sebakau tai ke kerja. Jesus uses all kinds of people to reach other people. Jesus guna semua jenis manusia dikena ngelawak semua jenis manusia pada dunia tu. I may have told this story before, Aku dah nusi cerita tu sebenarnya tu sobat. but I'm going to tell it again Tak aku dekat bercerita aku tu baru. because I like this story. Lawan aku rindu amai ke cerita tu. We were training at a church in Brazil, Kami ngagak pengawal ngelatih orang bergereja di Brazil. and we tried to tell the people, Lalu kami madah ke orang banyak. God can use every one of you to reach other people. Tuhan boleh guna semua kita tu tadi dikena ngelawak orang bukai. A man came and he said, I only know how to do one thing. Lalu sikut orang datai madah munyi tu, aku semina boleh ngerja siti uja utai. I am not a leader. Aku kai ketuai, I'm not a preacher. aku kai preacher tak orang tu berkobat. I'm not a missionary. Aku kai orang missionary. I cannot sing very well. Aku nak boleh berlagu ngau mana. I can do one thing really well. Tang siti utai jak tu boleh kerja aku ngau cukup yang mana. I know how to train dogs. Aku nemu bekeni ngelatih ukui tak kau dua. Can we have a dog show for Jesus? Kati boleh kita nya dan ngagak pertunjukan uduk tu. We were thinking, what is that? Lalu kami berdua bekeni ku tak tahu ini adi. But they decided to have a dog show for Jesus. Tang sidaya madah sidaya ngagak pertunjukan untuk anjing tu untuk Jesus ke sudah. 350 people came to the dog show. 350 ekor orang datang ngagai pertunjukan anjing-anjing tu tadi. Many people brought their dogs. Mai orang mai ukui sidaya anjing sidaya. They put clothes on their dogs. Sidaya masuk ke baju bau ukui sidaya. They took pictures. Sidaya ngambil gambar. They gave prizes to the best ones. Sidaya mari prize ngagai ke madok mana. The dogs had races. Lalu uduk untuk megah berpekit belana. They would do tricks, Lalu sidaya megah mayu ngagak namanya tadi. like they would jump through a hoop. Ngagak mayu halangan lalu sidaya merjuk. They gave prizes to the best dogs. Lalu sidaya mari prize ngagak uduk telandiak merjuk tu. Ngagak berkahadal gini. And then they stopped Tak lepas sidaya udah nyak sidaya lalu gitu. and they shared the gospel. Udah sidaya ambil pertunjukan lalu sidaya berkongsi ke Injil. 50 people trusted Jesus Christ that day. 50.
50. 50 ekor orang ngelawal Tuhan Yesus dalam pertunjukan untuk anjing untuk kuai itu tadi. Amen. Amin. 50 people became Christians at a dog show. 50 ekor orang nerima Yesus dalam pertunjukan untuk kuai itu tadi. I told this story in Jakarta. Aku bercerita aku tetuk bak Chicago. In Jakarta. Jakarta, sorry. A Bak man came Jakarta. up to me and said this. Lepas sida ninga cerita tu sida madah ke aku punya tu. I own a funeral home. Aku bisa funeral home. Ketika nyebut kubur. Toko namanya orang ke agak sebit. Bila mayat. Okey. Sabit orang nyenyak apa orang tu mati. Di mana aku ya. You understand? He said this. Ya madah mutai punya tu. If they can have a dog show for Jesus in Brazil, Tenuan bisa pertunjukan untuk untuk Jesus buat menua Brazil. we can have a coffin show for Jesus in Indonesia. Kita megang agak pertunjukan maga orang ke ngintu mana kupin pertunjukan kerana When I go back to that church, lepas aku datang baru ngagai gereja tu. I want to ask them if they had a coffin show. I want to ask them, did they have a coffin show? Aku lepas aku datang baru ngagai gereja tu, aku nanya kita bisa pertunjukan ngagai pertunjukan kerana. We were in another church. Kamu datang ngagai situ gereja. Let me stop. Why did God save 50 people at a dog show? Kenapa pula? Nama kebuah 50 ekor orang tu tadi diselamat ke dalam pertunjukan uduk tu tadi. Why did that happen? Nama kebuah tanya nyadi. Because one man, Laban siku orang, a dog trainer, siku orang tengah latih said, ukoi. missions is for me too. Pengawal misi menjadi ungkup aku. You understand? Hati nuan merti ku tu. There were 6 women in a church. Bisa 6 ekor induk buat situ gereja. They came to their pastor and this is what they said. Sida ia datang ngagai pastor lalu tu takir pada kesidaya. We're not leaders. Kami ukai ketuai, We cannot preach. kami nak ulia preaching, We cannot play musical instruments. kami nak ulia bermain alat-alat muzik tu. But we know how to cook good food. Tang kami nemu manu pemakai te madu yang mana. You like good food? I like good food. Kita bisa manu pemakai madu mana, aku rindu pemakai te mana. God has put the prostitutes in our city on our heart. Sorry. God, Okay. Tuhan ingkah ke hati ba induk sundal tu tadi. can we have a dinner for the prostitutes? Kati uliah kita ngagak merek makai ngagai induk sundal. We will cook delicious food. Kita dekat madu pemakai te madu mana. There are thousands of prostitutes in our city. Beribu ikut pelacur buat menua kita tu, buat bandar kita tu. It was a very large city. Menua tu besar. And so they invited all of the prostitutes, Lalu sudah ngangau ke semua induk sundal tu ke pelacur tu datang. but only 12 prostitutes came. 12 ikut induk datang, induk sundal datang. But 6 of those prostitutes became Christians. Lalu 6 ikut sudah induk sundal tu tadi nerima Tuhan Yesus. 50%. 50%. Yeah? 50%. 50% sudah tu. Why did that happen? Nama kebuah hotel tu jadi. Because some women said this, Laban induk tu madah hotel tu munyi tu. missions is for me too. Pengawal misi megak diungkup ke ngagai aku. I had a friend who was a farmer, Aku bisa sikut orang Bumai. and his denomination wanted to try something. Ada sitik suku. They said, this man's not a missionary, Orang tu ukai megak missionary. he's a farmer. Ya, semina orang Bumai aja. But what if we send him to another country Tak nama tak kerja buat menua bukai. to be a farmer?
Jadi orang Bumai. He moved to Africa, Lalu yang pindah ke benua Afrika, Tanzania. Tanzania. He started growing corn. Lalu ia berengkah nanam jagung. Well, the local people also grew corn, Mayu orang Bukai maga nanam jagung. but his corn was 1 meter taller than their corn. Tang jagung itu tadi 1 meter tinggi ke hari jagung orang Bukai. His corn produced more corn, Lalu pokok jagung itu tadi mansut ke mayu ke buah. and his corn was much more delicious. Lalu jagung itu nyamai lagi hari jagung orang Bukai. So the people came to him. Lalu orang datang lagi ya. They said, "How can we grow corn like that?" Lalu madang lagi ya. Begini kami boleh nanam jagung bakal ke ditanam nuan tu. So my friend, the farmer, Lalu kawan aku tu Taught- petani. taught the people how to grow corn. Lalu ia ngajar orang begini nanam jagung. Then he started teaching them how to grow other crops. Lalu sudah mereka nanam ngajar orang begini nanam uta bukai. Lalu sudah bukai tu nanam begini ngajar nanam uta bukai. He did that for 14 years in Africa. Lalu yang ngerjau tu 14 tahun benua Afrika. Nobody became a Christian. Nadai siku orang jadi orang Kristian. But then something happened, Tang tiba-tiba besi utai jadi. and in the last 11 years, Bak penghujung 11 tahunnya. he baptized 25,000 people. Ia baptisal 25,000 ikut orang. Bak penghujung 11 tahunnya dia. He wrote about it in a book. Lalu ia nulis betul bab buat dia. The title of the book is Thunder in the Valley. Tajuk bukunya tadi. Thunder in the Valley. Thunder in the Valley. His- Guntur bab lembah atau kabel lebah. His name was Doug Knapp. Nama ianya Doug Knapp. Dak Nam. Why did that happen? Nama kebuah itu jadi. Because a farmer said, missions is for me too. Laban orang Bumai itu megamadah. Pegawai misi mega ungkup aku. Do you remember the story of the little boy that had fish and bread? Katinuan ingat ke cerita siku anak miat terbisik ngemuan lebat ketua rutinya tadi. We read about it in John chapter 6. Kita baca tu bajun bagi 6. The people were hungry. Orang nuannya lapar. They did not have food. Dia sudah nada cukup nada pemakai. You remember what happened? Lalu nama utai kenyadi. The little boy gave the fish and the bread to Jesus. Anak miat tu tadi meri ikan tu ngau roti tu ngagai Tuhan Yesus. Jesus took the bread and the fish. Lalu Yesus ngambil roti ngau ikan tu tadi. He prayed over it and blessed it. Lalu ia bersampi lalu merkat kenya. He broke it Lalu ia mecah ke rotinya. and he multiplied it. Lalu ia magi utanya. And all of the people had enough food to eat. Lalu semua orangnya tadi cukup megang pemakai. It was a miracle. Lalu nyak kerja aja. There were 5,000 men in that crowd. 5,000 ikut orang berkumpul banduannya. Bible scholars say that if you include the women and children, Lalu Bible sekolah atau ke orang tengajar tentang bab kudus berjakup madah mereka penemu madah menyatu untuk kita termasuk there were anak-anak miat ngau Indo. maybe 15 or 20,000 people. Nanti termasuk anak miat ngau orang Indo bisik 20,000 ikut orang atau kelebih harinya. Now, why did that happen? Nama kebuah itu boleh jadi. A little boy did this. Anak miat tu tadi ngau ikan tu tadi. He took what was in his hand. Yang ambil semua utai ke kemisik ya buat jari ya. He put it in Jesus' hand. Lalu ya mai utanya ngagai jari Jesus. That's simple. Nyak utai kenyadi. He took what was in his hand. Yang ambil utai ke bisik buat jari ya. He put it in Jesus' hand. Lalu yang ngengkah ke buat jari Tuhan Jesus. What is in your hand? Nama utai ke bisik buat jari nuan. I will tell you my personal testimony and then I'm finished. Aku dekat berkongsi dengan kita kesaksian pribadi aku dengan aku lalu habis kongsi I aku. played baseball. Aku main baseball. I don't want to sound proud, Aku ngai madah ke derempu aku tu kai siku orang ke lani ya. but I was really good. Tang aku tu siku pemain baseball cukup mana. My picture was in the paper all of the time.
Gambar aku pansuat bersurat khabar, selalu pansuat bersurat khabar. My name was in the headlines. Lalu nama aku ditulis jadi tajuk utama bersurat khabarnya. And when we won one of our championships, Lebuh kami jadi juara setiap pertandingan. I was 18 years old. Mayanya umur aku tarik 18 tahun. And the reporters wanted to interview me after the game. Bisik reporter orang dekat interview aku dah habis permainan pertandingannya. They said, Alan, how can you play baseball this good? Alan, begini nuan tu lihat main baseball ngau cukup yang mana amat. And this is what I told them. Lalu tu utai kepada aku ngagaya. I play baseball for the glory of Jesus Christ. Aku bermain baseball untuk kemuliaan nama Tuhan. He gave me the baseball ability. Yang beri aku baseballnya tarik. I play baseball for the glory of Jesus Christ. Lalu aku bermain baseballnya tarik semata-mata kena mulia ke nama Tuhan. The next day, a pastor read that article in the newspaper. Hari seterusnya pastor aku lalu bisik maca mereka ditulis surat khabarnya. He called me and said, Alan, come speak in our church. Dia mengalu telefon aku, Alan datang ke gereja. I said, I've never done that before. Aku nak kalau ngerjau tanya dia ngelama tu. What do I say? Nama mereka disebut aku. He said, talk about Jesus and baseball. Lalu pastor tu kemadah. Berjakuk berkongsi pasal pengawal baseball nuan bak gereja. For only 5 minutes. Tasminat 5 minit aja. Talk about Jesus and baseball. Berjakuk pasal Jesus ngau baseball. So I did that. Lalu aku ngalu ngerjau tanya. The next Sunday, another pastor asked me to speak at his church. Lalu hari berikutnya bisa sikudak pastor ngasuh aku berkongsi bak gereja yang mereka. He wanted me to talk about Jesus and baseball for 30 minutes. Lalu yang mereka aku peluang ngasuh aku berjakuk tentang Jesus ngau baseball 30 minit. So I did that. Lalu aku megang gereja tanya. And at the end of the time, Bak penghujung ya. people started coming to commit their lives to Jesus Christ. Lalu bak penghujung ya. Orang mula datai lalu nyerah ke penghidup piring agai Tuhan. And then more people wanted me to speak at their churches. Lalu mayung ke orang datai mega. That is how I became a pastor Nyak me keterubah ya begini cara aku tertarik jadi pastor. and eventually became a missionary. Udahnya aku lalu jadi missionary. That's how God opened doors for me to speak. Lalu nyak me begini cara Tuhan tu muka peluang agai aku berjakuk. What is in your hand? Nama utai ke jari nuan. I just told you about the little boy Aku sebenarnya muda aku dah madah kenuan pasal siku anak miak tu tarik. with the fish and the bread. Lalu bisa roti ngau ikan berjaria. He took what was in his hand, Lalu yang ambil nama teket kemisik berjaria. he put it in Jesus' hand. Lalu engkah kenyak berjari Tuhan Yesus. What is in your hand? Nama utai kemisik berjari nuan. Baseball was in my hand. Baseball tertarik bisik berjari aku. Farming was in my friend's hand. Pengawal bertanam bertupik tu buat kawan aku tarik. Training dogs was in that man's hand in Brazil. Ngelatih uduk buat sikok orang te buat menua Brazil tu tarik. Cooking good food was in the women's hand. Lalu manuk lauk atau pemakai tu manuk manas buat induk bala induk tu tarik. What can you do? Nama utai kemisik tuan. Every one of you can do something. Tiap ikut kita boleh ngerja sesuatu. And every one of you loves to do something. Lalu kenapa ikut kita jadi rindu ngerja utai dekat kerja kita. What is that? Lalu nama utai kerindu kerja nuannya. What is that in your hand? Nama utai kemisik berjari nuannya. I give you a challenge today. Aku merik nuan peluang. Whatever is in your hand, Nama-nama utai kemisik nuan. you Berjari nuan. take what is in your hand Baik utai kemisik nuan berjari nuannya. and do what with it? Lalu kerja utainya. Put it in Jesus' hand. Lalu engkah ke abak jari Tuhan Yesus. God is a creative God. Tuhannya Tuhan te kreatif. Ask Him how to use it, Ya dekat ngeri nu kuasa guna tanya. and He will show you how to reach people with it. Lalu ya dekat nunjuk ngagan nuan bakeni nuan guna pemerintah tarik ngelawak orang bukai. Because He loves people more than you and I do. Ya laban ya rindu ke manusia. Ngeluwek ge hari nuan te rindu ke orang bukainya tarik. Let me pray for you. Haram kita bersampi. Thank you, Father. Terima kasih Tuhan. You can use what is in our hand Nuan boleh guna semua utai kedibisik berjari kami. to reach other people. Kena ngelawak orang bukai. Show us how. Tunjuk ke kami bakeni.
May we take what is in our hand Awak kami ngambil semua teknik misi berjari kami itu. and give it to you. Lalu mereka yang ngake nuan. Show us how to use it Tunjuk ke kami cara berkening ngunau tanya. so we can reach people for you. Awak kami boleh ngelawak orang untuk ngagai nuan. Mai sidak ngagai nuan. Show us that missions is for us too. Lalu tunjuk pengawak misinya untuk kami megak. We pray in Jesus' name. Kami bersampi dalam nama Jesus. Amen. Amen. Okey, tebak jari kita kepada Tuhan. Haleluya. Thank you, Dr. Ellen. Lalu, ngangok pastor. Ya. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen. Thank you. Such a wonderful sharing. Lekajakot tu cukup alat padas. Aram kita berdiri. Lepas kita berdiri, kita merenung derempo. Lepas kita berdiri, kita belum mati ke penghidup derempo. Lepas kita berdiri, kita nyebut, Tuhan, hati aku megah hati misi. Lepas kita bisik hati, bisik benih ti bakanya. Lepas kita bisik pemenal leka jakuk ti bansanya. Dia kita medak, lalu dia kita kena. Nama utai kebisik bagi kita. The word this morning was so powerful and really urging us. And I'd like to encourage us to look at ourselves. What is in our hand? What is our gifts? The illustration that he used. The Lord can use farmers. The Lord can use dog trainers. The Lord can use a boy, that little boy. The Lord can use women that cook. Tuhan ulah ngena nama-nama utai kemisai. Tuhan ulah ngena orang kinau panai nyumai. Nemiak mian orang kabumai. Lalu kita nyebut Tuhan, misi megak bakti aku. Misi megak bak penghidup aku. Awak ke kita, laban lebuh kita nyerah ke pemerik kita nyak ngagai Tuhan. When we surrender that whatever in your hand unto Jesus, Jesus can turn that ordinary things into extraordinary. Jesus can turn that simple things into a miracle. Jesus can use your gifts to change people's life. Tuhan ulah kena pemerik ti bisik bagi kita. Kena yang ngelawak penghidup orang. Tuhan ulah kena utai ti dekumat kita. Nama mah pemerik aku tahu. Tang Tuhan ulah kena nya. Lalu nukal jadi kerja dia ulah jadi. Anang ngemiat ke, anang ngemiat ke, anang ngemiat ke. Pemerik ti bisik bak nuan. Never look down upon what you have. Because when we surrender that to Jesus, our Jesus is a miracle working God. Laban lebuh kita nyerah kenyak ngagai Tuhan Jesus. Tuhan Jesus, ianya Tuhan ting kerja pengawal aja. Baknul kita ke berdiri. Nanti kita nyebut, ya aku nebong demua. Kita berdiri kita dia aja. Lalu kita nyebut Tuhan, misinya megak hati aku Tuhan. Misinya megak hati aku. Uji diri ke jari. Yes, Tuhan nuan medak jarinya.
Nuan medak jarinya Tuhan, tang lebih lagi nuan medak hatinya. If you say is that, Lord, my heart also a mission heart, just raise up your hand. And we want to pray together. Jesus, Lord, right now, you turn that simple, utai mudah, utai ke bakaka miat into miracle. Nuan ngena tiap ikut balaraban di Tuhan. Nuan ngena tiap ikut balaraban di Tuhan Jesus. Pengelania, pemerik, itu udah bisik bersidak ya. Talent, gifts that you have gave them, Lord, you can turn that. You can use that to touch people's life. Nuan oleh negoknya, oleh ngenaknya Tuhan, kena ngelawa penghidup orang bukai. Bantu kami Tuhan, awak ke kami, nak jadi orang baka patuang tenak nemu mengkebut. Tang kena kami Tuhan Jesus, awak ke penghidup kami tu, nyadi perengkau, tidak kena nuan, ngelawa, nego, ngubah penghidup orang. Jesus, tu tiap ikut anak nuan. Tu tiap ikut anak nuan Tuhan Jesus. Bekerja. Bayaknya tuai, bayaknya biak. Terima kasih ke tiap jari, tiap hati itu diserah ngagen nuan. Nuan ngenak ya Tuhan. That you honor it this morning, O Lord. Touch every heart. Touch every heart. Yes, you know the desire of every heart. You know each one of them, O Lord. This very morning that you honor it, you touch them. Yes, let their life will be never the same anymore. Just like that boy with that 2 loaves, with the 2 fishes and 4 loaves, can feed the 5,000. That boy life will never the same anymore. Baka anak miatnya tiul merik makai ngau 2 ikut ikan, ngau 4 ikut ikan, ngau roti. Nuan oleh merik makai ngege 5,000 ikut orang. Jesus, Tok penghidup kami. This is our life, O Lord. This is our life. We surrender that to you. Holy Spirit, come right now. Roh Kudus datai dia tu. Berkati engkau kami. Lalu pemanah Nuan engkau kami. Thank you Jesus. Amen. Kenami aku Tuhan, kebenaran ku nyerahkan semina nagai tucime aku Tuhan, engkau kuasa. Nitia kebenaran lebih hari emas, lebih hari permata. Nuan aku berharga
Nitya kepada Kau. Lebih hari emas, lebih hari permata, Tuhan gagahku berkah, Bapa Jesus, tinggi Kau mulia, Kau hari sedang, jadi penerang pengasih Tuhan. Kira kita pada lebih hari emas, lebih hari emas, lebih hari permata, Tuhan gagahku bergerak, Bapa Tuhan Yesus, Kau mulia, Kau hari segar, jadi penerang pengasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Jesus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Jesus. Kau dah letak ke Tuhan Jesus kangau Tuhan. Kau dah letak ke Tuhan Jesus kangau Tuhan hati kami Tuhan Jesus. Awak ke Tuhan Jesus kangau dia terus berbuah, terus bertumbuh dalam hidup kami Tuhan. Awak ke Tuhan Jesus kami terus Tuhan lengkah ke hati kami Tuhan. Hati Tuhan Tuhan Jesus. Jadi keperengkah Tuhan Jesus nitia kepada Kau Tuhan apa Tuhan, terima kasih kebagi itu Tuhan Jesus. Kami nyerahkan semua itu Tuhan Jesus jari Tuhan. Awak ke Tuhan Jesus Tuhan ti raja atas semua raja. Tuhan udah ngangau kami ngagai Tuhan Jesus. Ngagai misi Tuhan Jesus. Ngagai pengawal Tuhan Jesus. Awak ke Tuhan Jesus nyak terus Tuhan Jesus bertumbuh dalam hidup kami Tuhan Jesus. Enak baik ku terus bersampai nyerah setiap ikut kami Tuhan. Awak ke hidup kami bakal emas ditulin Tuhan Jesus. Terus dekat gereja kepada Kau Tuhan apa enak Tuhan Jesus ku bersampai nyerah ke pemulai kami megak Tuhan Jesus rindu untuk cari Tuhan. Terima kasih apa terima kasih kelekacaku Tuhan. Awak kelekacaku Tuhan Jesus. Ukai semina ditinggal kami tang megak Tuhan Jesus terus dikerja kami Tuhan Jesus. Terus dikamat ke kami dalam hidup kami. Awak mengenal hidup kami Tuhan. Nyadi ke Tuhan Jesus saluran gagai orang tiklingi kami Tuhan Jesus. Oh menjangkau ngelawa negubah semua orang tiklingi kami apa. Terima kasih Tuhan pemulai kami rindu untuk Tuhan Jesus. Kami serah cari Tuhan setiap pengawal kami sepanjang minggu di dekat datai. Awak kenuan ti berkat ke Tuhan. Awak kenuan ti Tuhan Jesus ngau kami. Terima kasih apa. Terima kasih Tuhan dalam Jesus Kristus kami dapat sampai. Amin. Okey, kita duduk sekejap. Okey, sekedap jakuk gerah. Okey, sekedap jakuk gerah. Okey, atau ke bak minggu sitanya kemarin bala worship team kita yang agak Bentulu, bala tim sidak bisa 25 ikut semua bala sidak yang diketuai oleh Pastor Matt. Wah, Pastor dah. Ha. Okey. Okey, Brother Matthew, okey. Pastor Matthew okey, lalu cukup dia berkat bala di Bentulu dan lalu sudah cukup bersai terima kasih ngagai semua atau kepenatai semua bala lalu terima kasih megak bala ti inai-inai aki-aki bala inai-inai megak bising ngau okey support bala sidak ya okey lalu jakut gerah nombor 1 tu ya 1 hari bulan Disember 1 hari bulan Disember hari Minggu kita bisa prayer walk atau prayer walk dikumai Christmas parade. Okay, Christmas parade 1 hari bulan Disember. Benny, betul? Okay, 1 hari bulan Disember. Okay, untuk beri announcement bagi semua bala kita. Okay, so tu yang gabungan hari begulai ngau gereja bukai lebih lagi hari sida Olive Garden. Okay, sida all out ngau kita. So 1 hari bulan 12
Lalu bisik megak sekedak bala kereta dekat dihias, bala tu oleh ngena kereta oleh dihias, lalu penganjul mantuk meliutai kena menghiaskan gereja atau ke 4-wheel drive atau ke nama-nama, okay? So orang tik ngiriang tu ianya sidak boboy lagi, okay? Menghiasnya lagi saya ngau Joseph, okay? Tak ingat, okay? Belum tanya kau Benny, udahnya, okay? So awak ke kita jadi kita rempu dulu, ya, okay? So tim tabuh megak tahu megak, okay? Bala tim nama-nama tim tabuh kita, bisa nama tim tabuh kita, okay? Seni kenangan, ya? Okey, tim tabuh orangnya Seri Kenangan. Okey, lalu lalu orang kenuci gereja seperti biasa kita boleh bertanya lalu bisa megak pasal ini dekat dengan telefon kaki kita. So Tuhan berkat kita semua. Lalu awak ke pemanah Tuhan terus kau kita. Okey, nuci gereja daripada kita boleh bacanya dia. Tuhan berkat awak ke pemanah Tuhan terus kau kita semua. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi